kızınızdın, ayalınızdın, neverеңiздин, karındaşınızdın жоолугу жөнүндө söz болуп жатканда bir pikir koşa albaygandыгыңыз бул эркектик эмес. Мектебиңизге анча-мынча кыз келиндерди, кыздарыбызды жоолуксуз киргизбей койгон мугалимдер, мына бул жердеги аксакалдардын кичине болсо керек. Уча жеген, жамбаш жеген аксакалдар ошолорго жамбаштагыдай, учадай кылып сүйлөп койсо жакшы болот эле. Туурабы? Кызыбыз болот. Абирети жабык, кире берсин. Мектепте мен араң окуп жүргөн мен деле жүрөм го бир 16-нын атасы болуп. Мына элечек кийинип төрөгөн аялым жүрөт мынтип эле, иштесе болбой деп эле койсо, намысын, этегин бекитип тосуп койсо болот эле да. Ar-rujula quwwatun fil qawl wa sad'un fil haqq. Kelimatu haqqin 'inda sultanin jair. Чынык эркек деп кимди айтат? Sözü bekem, тура. Акты сүйлөгөн, өзүнө камчы тие турган болсо дагы, өзүнө камчы тие турган болсо, таяк, келтек тие турган болсо дагы, адилеттүүлүк үчүн чындыкты сүйлөгөн, чыныгы эркек. Кана? Аллах өз айтат сауну билла, эмне деди ушул жөнүндө. Wa qala rajulun mu'min min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadiban fa alayhi kadibuhu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum. Sadaqallahul azim. Firavundun doğrunda, Firavundun doğrunda kanday эле азыркы doğru degen bul jirgal жашоо. Firavundun doğrunda degen bürü kıyşayıp ele, kiçine ele süylep koya turgan bolsa, boldu. 4 yerge 4 kazık kagılıp, 2 ayağı, 2 kolu oşoğa gerilip, baylanıp durup, anın aldına, üstüne жылан, çayan, büt çağuçu, tişletüçü, gemiriciler büt bardığın jönötüp koya turup azaptaydı ele. Eldi çoğultup durup bir tamaşa kılıp görgülöçü, аябай етке ушунчалык ачкараак болгон кабаган иттерди кое берчи эле, тирүү ал жейт эле ошол кишини. Кимди? Момун мусулманды ошентип азаптайт эле. Мына وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. İmanın жашырып, Аллах Таалага көмүскөдө ибадат кылып жүргөн bir mümin Musa peygamberdi öldürөбүз деп атканда Firavunga айткан. Ey Firavun, boldu. Çekten aşuudагы өзүнүн чеги менен болот. Зөкүрсүң. Sen Кудай эмессиң, sen болгон бизге окшош инсансың. Rabbim Allah деп жаткан ушу Musa peygamberди öldürөм деп атасыңбы? Угуп көр сөзүн. Эгер сөзү жалган болсо, жалганы өзүнө. Эгер айтып жаткан сөзү чын болсо, анда угуп койгон, ал убада кылган нерсе сага жакын арада келет. Ушу сөздү айтты ушул эркек, чыныгы эркек ушул. Зөкүр падышанын алдында айта алды ушуну. Айтканда да акыйкатты айтты. Айтканда дагы эркектик кылып айтты. Ушу бир айтып кой деди эле да. Ошону айтсамбы, айтпасамбы, Firavun кандай сака деген жок да. Firavun ака деген жок ал. Ey Firavun, сага Аллахтын каршы дейсиң, сен зөкүрсүң, сен Кудай эмессиң деп айтты да. الرجولة صمود أمام الملهيات واستعلاء على المغريات حذرا من يوم عصيب يشيب فيه الولدان وتتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. Чыныгы эркектик деген ким? Чыныгы эркек деген ибадаттан азгыруучу нерселер келип калган учурда азгырылбай турган. 9 жашар бала менен кыздын чачы ак бубак басып кыйналып кала турган, көздөр аңтарылып, коркуп, денесинен тамчылаган терге өзү кекирдегине чейин малынып кала турган кыяматтын коркунучунан коркуп, кой азгырылбайын, мен ибадатымды аткара берейин деп ибадатына киришкен чыныгы эркек, ал эркек. Мунун эркек десе болот. Ал жөнүндө Аллах Таала Кур'анда эмне деди? Астагфируллах. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. صدق الله العظيم. Erkeklerdi, çınık erkeklerdi. Soda, muzika, azgırık, bekirpozduk, karta, arak, toy, hiç kaçan azgır albaydı. Allah testödün,
namazды turguzуудан, зекет берүүдөн эч качан алар алагды болуп азгырылып калбайт. Мына булар чыныгы эркектер деп атат. Мына булар чыныгы эркектер. Кошумча Hazrat Umar ibn Khattab radıyallahu teala anhu erkek boyunca kalat. Erkek boyunca kalat. Al kıltыңda böyle biyiге düşüp koyup olsa degen. Kebir erkekleri karaysın bir başkaça olup atat. Başkaça olup biyiге düşüp atat. Biyiге düşüp atıp ölüp kalganlar var. Gülküsü yok. Biyiге düşüp atıp ölüp kalganlar var. Peygamber aytkan. Kim kanday abalda ölse oşonday abalda tirilet degen. Arak içip atıp ölüp kalsa arak içip mas bolup tirilet kıyamatta. Hiç kanday ya Rabbi men taptazamın meneke taptazamın dep arak içip al ayağının alına gelip bayağınday tengselip içken jokmун dos menen jölüp biyak barıp geldik degen jindiler var go. Al oşa jindilgin Allah'ın aldına barıp atkarat da. İçip mas bolup tirilet ya Rabbi men taptazamın oşo adil namaz okup büttüm degen çen barat al. Zina kılıp atıp ölgen zina kılıp tirilet. Muzikada biyiге düşüp atıp ölgen titirep oşentip tirilet kayra. Ha mынантип namazga girgendegi birinci gözge basar menen gözümdün karegi menen birde bolgon birle maksatım var menen. Birle maksatım var menen bu dünyada. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah deb öliş gerek. Boldu şul. Şentip öliş gerek. Biri kıykırıp atıp ölöt. Biri ontop atıp ölöt. Biri ыйлап atıp ölöt. Biri kokustan ölüp kalat. Biri uktap atıp ölöt. Biri sögünüp atıp ölöt. Biri ırdap atıp ölse, biri biylep atıp ölöt. Kim kaysır işti köp jasasa oşan menen ölöt. Men akthara şey'en yu'raf biha. Kim emneni köp atkarsa oşan menen tanımal bolat. Kim bir nerseni köp atkarsa oşan menen aykırı ömrü tügөнөt. Arak menen jaşayбы, arak menen ölöt bir gün. Uğurluk kılabı, uğurluk kılıp atıp ölöt. Uğurluk kılıp atıp ıymanı şeytanга uğurdatıp anan ölöt. Uşaktayбы, uşaktap atıp, imi çıkırıp atıp, gıybat kılıp atıp, ar kimdi jamandap atıp ölöt. Ar-rucula, çınığı erkek degen kandaya boluş gerek. Ra'yun sadid, kelimetun tayyibe, muru'atun şehame, taavun ve tadamun. Çınığı erkek degen tuğra pikir boluş gerek. Tuğra pikir boluş gerek. Tereң akıl boluş gerek. Şirin söz boluş gerek. Anan bürok kekeyip, iki koldu şöntöke salıp, börek tayam turup albay, japız, jupunu olup, ança-mınça kedey jardıga jardam bere koyuş gerek. Karan, dağı Musa peygamber jönünde söz bolup atat. Estağfurullah. Madiyan'a kelgende, Madiyan şahrına kelgende Musa peygamber. Şuayb peygamberdin şahrına keldi. Kantip, jana bir kişi şahrın şetinen tez çıgın ile çıgın, tiyakta sizdi biröler öldürüp atat, öldürüp atat dedi mi? Aytıp geldi mi? Oşunda çıkıp gitti Musa peygamber. Al şahrdan çıkıp Şuayb peygamberdin şahrına gelip kaldı. Özünün өлkösünden çıkıp başka өлköge geldi. Al өлkö, çoğuçun өлkö. Şahrın sırtına gelip dursa Musa peygamber. Oşa kalanın, oşa şahrın, yeli şahrın üstündeki bir kuduktan su alışat eken. Malına da, özlerine de su alışat eken kuduktan. Bari tölörün, atların, uyuların, koy eçkilerin suğarıp durup, anan özleri de gidişlerine su tolturup durup, bir jaman jeri, bir 10 adam, bir çoğun jalpak taş bar eken, oşonu kötörüp durup, kuduktun üstüne koyup koyatken boldu. Anı iki adam açalbaydı, anı oşoğun 10 adam kötörüş gerekti. Oşol uçurda, en ayağında, gezektin en ayağında, uşintip, başların jerge salıp durgan, iki kızga gözü düştü Musa peygamberden. Başkaları ha takta bol, munaga koy, tigige boldu büttü. Eki elden oğaçolan uşintip, biri-birin karab alıp jer tiktep duruşat. Musa peygamber karap durup, bul öködön, munolar taptakır başka, bulardan tigi ökö taptakır başka ayrılanan turat. Bu emne oldu eken? Bari suusunu alıp bütkönden keyin, tigi iki kızga su verбей, 10-11 adam kötörüp durup, taştı kötörüp durup, kudutun üstünde jawap durup, ketip kalıştı mıskıldagan boyunca. Anken oşol jerdegileriň büt bari kafir ele. Mına iki musulman kızga su verбей koydu. Musa peygamber, emne oldu silerge dediler? Ebene şeyhun, bizdin üydögü atabız kartayıp kalgan. Bizge uşular gün gösetpedi, su verбейт.
Ептеп мынтип bir жерден тамчылап атканын ептеп алып калабыз дагы. 2 чака көтөрүп келебиз, бирок жарым чака суу алып кетебиз. Судан жарыбадык dedi. Musa пайгамбар bir rivayette kolu menen, bir rivayette şu oң butu menen bir teyip 10 adam kötörüp kelgen taşты ыргыта koydu. Musa пайгамбарга Allah Taala күч кубат берген. Ачуусу келди ошондо аңтарып туруп алып келгиле dedi. Чакаларын коюп туруп, эки кыз тет жака барып турду. Караң. Сөзгө жакшы көңүл буруң. Алып келгиле чакан дедиле, алар жерге коюп туруп, тет-тетига кетти. Анан Musa пайгамбар жеңин мындай кылып туруп, жеңин түшүрүп туруп, анан чаканын сабын кармады. Эмнеге? Анткени ал чаканын сабына кыздардын колу тийген эле. Биздикилер болгон эркек чыгып тааныш болбойбу чоңкыз? Эжесиңдисиңерби? Үйүңөргө барсам боло, өзүм эле жеткирип берем бакандап. Демек да чыныгы эркек мынандай болот деп атат. Musa пайгамбар деп чыныгы эркек. Ал экөө чаканы коюп койсо, жеңин түшүрүп кармап атат. Биздикилер чоңкыз колуңузга кайерге тийди эле. Жалжактаган bir короз менен эркектер болот го, bir маймылга окшош. Ошондой болбой, чыныгы эркектигин билгизип, жеңи менен кармап атат чаканын сабын. Суу алып берип, анан тескери бурулганда алар дагы кармап кетип калды. Окуп туруң аят бастамды. Фасаqa lahuma thumma tawalla ila zilli. Musa пайгамбар баягы эжесиңдиги Шуайб пайгамбардын эки кызына суу алып бергенден кийин бир көлөкөлөйүн деп көлөкөгө басты. Биздикилер суу алып бергенден суу алып берип койдук, рахмат деп айтпайсыңар, деп жинди болот эле биздикилер. Бул көлөкөгө качты кайра, бекинип ошо жакта туруп турайын болду бүттү деп. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ал ошол жерге отуруш менен мындай деди. Эй Раббим, мага берген жакшылыктарыңдын баарына кайра эле мен муктажмын. Мага канча жакшылык берсең, мен кайра эле муктажмын ошого. Ал айтты. Musa пайгамбар, я Рабби, мына эки кызга суу алып берип койдум. Кичине чай берер бекен. Şu көңүлдөрүнө салып койчу, мени чайга чакырар бекен. Деген жок да. Суу алып берди. Кайра ала менен сүйлөшпөй көлөкөгө барып жашынып отуруп алды. Мына чыныгы эркек. Күчтүү, бирок баягы 10-11 адам чыкканда деле аңтара коет эле. Ошолор койгон бир ошо чоң ташты бир тээп кудуктан оозунан түшүрө койгондон кийин бирок алсыз турган эжесиңдиге суу алып берип коюп кайра кетип калды. Ошол учурда күчтүү, элге жакын жардамдаш. Ар-ружула бул эркектик деген кандай? Ал эркектик деген сөз түрдө үйдө аялдан тарбия жагынан, илим жагынан, намаз жагынан, адалдык жагынан, адилеттүүлүк жагынан жогору туруш керек. Үйдө. Аллах Кур'анда сонбеле, ар-rijālu qawwamūna 'ala an-nisā. Erkekler ayallardan bir bakana bir daraja uyda turat. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah Taala şunday kılıp fazilet kılıp jarattı. Ayaldın kursağın toygoz üçün tүйшүктүү, оор, ширетүүчү, кен жана башка нерселерди иштеп таап келип атат, колун кабартып, ошонусу менен айырмаланат. Бирок ошонусу менен эмес деп атат. Адилеттүүлүгү менен, билими менен, кечиримдүүлүгү менен, туруктуулугу менен, ычкырынын бекемдиги менен, ала жипти аттабай койгондугу менен аялдан жогору туруш керек. Мына эркек дейт. Бизде эмне дейт? Кичине эркектик кылып коюп тур да. Жигиттик кылып коюп тур да мына таңгылы. Ушинтип сүйлөйт. Бузу кылып койсо, кичине ушинтип эркектик кылып коюп тур дейт. Ал айвандык, ал эркектик эмес. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө Айша энебизден сахабалар сурашты. Ey müminlerin enesi, aytыңчы, пайгамбар өзү кандай инсан? Биз билбей калган жагыбыз. Пайгамбардын кайсыл жагын билбей калдык, ошол жагын айтып бериңчи деди. Айша энебиз айтты. Ида хала фи бейтихи алянин нас. Пайгамбар үйгө келсе, адамдардын эң назиги ушунчалык жупунусу. Ар бир жубайынын астында отуруп алып, кадимкиде тамашалашат. Кадимкиде ошонун деңгээлин түшүп тамашалашат. Акрамунас, ошол учурда адамдардын эң жоомарты жана сыйлуусу. Кана ражула мин риджаликум илля аннаху кана дхахакан бассама.
Siler de ele dedi. Siler de ile insan. Biroq silerge qaraganda uyda jılmayısı köbürök. Köbürök jılmayat bizge. Ve ma kana illa basharan minel bashar. Kadimgide ile insan siler de ile. Biroq kana yakunu fi mehnati ahlihi uy bilösüne yardam kıladi. Egerde qaysi bir jubayı bir jumus kılıp atsa, anın jarımın Peygamber özü atkaradi. Subhanallah. Jarımın özü atkaradi. Emi elesetkile. Bir gün damlan uyuna bardılar. Kirjayıp yüredi. Nikege çakırıp bardı. Çakırıp bargan bola katıp kaladı. Tüyeten. Nike kıydırayın sen bu kişi şımjayıp yüredi. Ankene al. Ayarına jardım berip atadi. Bir gün bargıla kirju batıptır. Bir gün bargıla. Kelgile dep kamır bolgan kolu menen çıktı. Tüyeten. Hatmıga çakırıp gelsem damla bir atı kamır jurip atırgan. Çınık erkek uşul. Nege? Peygamber uşunday kılıp atadi. Yaksıf na'le ve yakhi thawbah ve yahlub şate. Peygamber özünün çokoyun özü kökteçü. Özünün giyimin özü juuçu. Özü içe turgan süttü eçkiden, koydan, töden özü sağıp gelçü. Özünün nanın özü bışırçu. Özünün tırnağın alçu. Özünün başın özü juvalçu. Çınık erkeklik degen al ar kimdin abir tarazasında tarazalanbaydı. Men oyumça degen birinin oyundağı taraza menen tarazalanbaydı. Çınık erkeklik degen al Allah'ın aldındağı bir söz var oşal tarazaga salınады. Al kaysıl? Al takvalık degen taraza menen tarazalanadı. Allah Kur'an'da sallallahu billah. Ya eyyuhan nas inna khalaqnakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şu'uben ve qabail inna akramakum indallahi etqakum sadakallahul azim. Allah aytты, ey adamlar, men sizlerdi bir erkek bir ayaldan jarattım. Anan köbeyttim. 3 rasaga böldüm. Dünyada 3 çoğun rasa var. Andan keyin ulutga böldüm. Anan uruga böldüm. Ulut var. Kırgız, Özbek, Tacik, Kazak. Anın arasında mayda urular var. Jığıl uru. Emnege? Lita'arafu. Biringer menen ekinçinger kuda sök boluşuңar üçün. Kan almaş. Biringerden ekinçinger talim alışıңar üçün. Biringer menen ekinçinger soda kılışıңar üçün. Kattooңor üçün, tanışıңar üçün. Biroq bilip koygula. Kırgızdan Özbek, Kazaktan Tacik, Acamdan Arap jogorı turat emes. İnne akramakum indallahi etqakum. Bilip koygula. Silerin araňardan Allah'ın aldındağı dep Allah özü aytып жатат. Allah'ın aldındağı en sıylı orunga arzıp tatı turganıňar, araňardağı takvarağıňar. Boyuňar uzun, biýge jakty düşöt, TikTok'ta jakty tartat, jakşy mınday kılat degендей mınday emes. Takvarağıňar Allah'ın aldındağı sıylı orunga arzı turganıňar degen. Çınık erkek takva bolat. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Raculun da'athu zatu mansibin ve cemalin. Bir erkekti bir ayal zinaga çakırdı. Şuna da faydalanıp kalayın deyip kebirkiler. Bir erkekti ayal zinaga çakırdı. Oşunda al, yok men Allah'tan korkom, imanımdı bulgap algım kelbeyt dese, mınaşıl çınık erkek. Uşul Allah'ın arşının kölökösünden hiç bir kölökö bolboğun günü kölökölöt inşallah. Uladaga bekem, uyda ardaktуу ata, ülgülü tarbiyatçı, jubayına merimli suyu tartuulagan joldoş, koomdo eң mıktı jupunu, biroq adamların büt barına jakın bolgon jamaаттын biri, anan barına teң mamile bolgon, çın sözdүү, bekem ubadalуу erkek boyunca kala bereli. Ayatlarga sadakallahul azim, hadisке sadaka rasuluhul kerim. Allah'ım ıyık Ramazan aydı kutlu berekeli kılsın. Tutkan orozoňuzda Allah Taalam kemçiliksiz kabul kılsın. Uçurdan faydalanıp kebir erkekler var. Ayallardan çalık bolbaydı. Kebir erkekler var. Şamga azan aytılganda biz uşunçalık sүйünüp dualarım kadimgide kabul bolup atkany bilingendey bolup dua kılasız da. Dualarыңызды sıkak bu uşul mıneke boldu, büttü, aşırıp atam, kabul kıldım, joğun verdim sağa.
деп Аллах Таала ушундай сенен сүйлөшүп кабыл кылып аткандай дуа кылабыз, туурабы? Шундай берилип дуа кылабыз. Ифтарда анткени пайгамбар айткан. Ифтарда кылынган дуалардын бирөөсү дагы кайтарылбай кабыл болот. Эгерде сиз ошол жерде зинаны, рибаны жана башка нерсени сурап эле калбасаңыз, Кудай сактасын. Арам нерсени сурабасаңыз. Анан дуа кылып бүткөндөн кийин ушунчалык сүйүнүп, бисмиллахир-рахманир-рахим, кана бисмиллахир-рахманир-рахим деп курма жейсиз, суу ичесиз. О, машалла. Ошондой сүйүнүп жаткан учурда бирөөлөр бар, бир эркектер бар. Ооз тиеби, тийбейби билбейм суудан. Атып чыгат эшикке. Баякысын кыпчып алып, көзүн жумуп алып, теңселип, жылдыз эсептеп, бир ары барып, бир бери келип мындай. Ушул эркекпи? Айтчы, өзүң таразалачы мисалы. Ушул эркекпи? Кечке. Адал суудан тыйдың өзүңдү. Туурабы? Күкүм болсо да, неберең дөппөй атасың ғой. Неберем депсем болот. Неберени булгап ташта бетин өбө берип, оозуң ачылбайт. Уулуңду, кызыңды, небереңди эркелетесиң да. Ошо небереңди өпкөндөн оозум ачылып калар бекен деп коркуп, бирок ушул тамеки ооз ачканы келгенде ошо теңселип, кошунан үй көрүнбөй кыйлада барып, мынау кошунан үй турбайды, анан кийин эки сигаретти кошмок тартып, анан кирип суюк тамак ичет да. Ушул эркекпи? Адалдан канча саат тыйылып атат өзү, таңдардан күгүмгө чейин. Арамдан неге тыйыла албайт? Ушул эркекпи ушул? Мындай эле айтайын, ушул эркекпи? Айткылачы. Жооп бергиле, эркекпи ушул? Бар окшойт ушунда мен айткандардан арасында. Ошон үчүн жооп бербей атасыңар да. Кудай сактасын. Сөзүм катуу тийсе кечиргиле, бирок ачыгын айттым да. Бүгүн да шамда ошо мен сөзүм эстейсиңер, көзүңөр жумуп алып тартып атып да. Бүгүн токтоткула. Чындап токтоткула иншалла. Аллахым разы болсун. Амин. La ilahe illallah. Amanatan indallah. Hafizana ve hafizakumullah. Ve hafizahumullahu fallahu hayrun hafizan ve huve arhamur rahimin. Allah'ım uşul ıyık Ramazan ayda özüңдүн кереметтүү ıyık үйүңдө өткөн сабактарыбызды эмдүү, демдүү, таасирдүү, пайдалуу кылгын я Rabbal alamin. Рамазанды бизге куттуу кылгын, туткан орозолорубузду кемчиликсиз кабыл кылгын. Сабак уюштурууга себеп болгон бакыт инибизден, ата-энесинен, мына устаздан, мына имамдамылардан, сабакка келген жамааттан, аксакалдардан, жаштардан бүт баарынан өзүң ыраазы болгун я Rabbal alamin. Рамазанды сыйлап, сабакты сыйлап, мечитти сыйлап келген ушулардын бүт баарынан, урпактарынан алималарды чыгаргын, хафизаларды чыгаргын, туткан орозолордун кемчиликсиз кабыл кылгын, орозосунун жыйынтыгын Аллах Таалам кыяматта бейиш менен кайтаргын я Rabbal alamin. Ömürlerin uzun kılgın, den soluklarını çığın kılgın, cemaatine bereke vergin, namaz okuvagan bir de adam kalbağıday bulardın ayılına dinle girgizgin ya Rabbal alamin. Bir rahmetike ya erhamar. Allahu ekber.